Општина Студеничани е завиена во црно и во жалост за загубените животи во автобуската несреќа во Бугарија, кога се преврти и изгоре автобусот на Беса Транс. Портите на куќите се отворени за изразување сочувство, а од посетата на Истанбул не се вратија 17 жители на општината. Само 4 преживеа. Семејството Исени на магистралниот пат Струма загуби 4 членови, меѓу кои 14 годишно девојче. Lajmi më i keq që kemi marrë në si familje, dhe me thënë, 4 antarë për një herë, në një rast kaq tragjik, në atë zjarr masiv, në me thënë, digjen njerëzit gjallë, nuk mund as fotografi ti shikojmë, as lajmet nuk mund të ndëgjojmë. Dhe me thënë, atë që jemi të thyje, dhe me thënë, edhe mëse ne kemi përjetuar edhe rastet, dhe me thënë, se të si popull, ama kjo është shumë e rëndë, kur të vjen në shtëpinë, në derën tënde, dhe me thënë, në familje. Несреќата вкупно брои 46 жртви и 7 повредени. Истрагата за случајот ја води бугарското обвинителство во соработка со македонските колеги. Dhe shpresoj që autoritetet të paktën të marrin masa, të vendoset një kontroll më i mirë në gjitha zinxhirin e lejeve dhe kontrolleve teknike dhe gjitha asaj që quhet, dhe me thonë, paketi i sigurisë, dhe me thonë, të këtyre linjave të qarkullimit, që të paktën në të ardhmen tjera të mos pasojnë. Le të ketë kjo një vijë kuqe, domethënë një fund i këtyre ngjarjeve që Ова е голема трагедија за цела држава и за сите нас во Студеничани, вели градоначалникот на општината Азем Садики. Голема загуба, луѓето ги изгубија најблиските, најсаканите од нивните семејства. Господ да им даде сила да го преболат ова голема болка. Ние како општина се обидуваме во рамките на нашите можности да бидеме што поблиску до семејствата кои што ги загубија нивните најмили, најсаканите. Тој додава дека е формирано координативно тело за олеснување на комуникацијата меѓу семејствата на жртвите и бугарските власти за враќање на телата на жртвите. Најважното е за нас процесот да оди до крај, да се расчисти случајот, точно да знаеме што е причината што дошло до толку голем пожар после сударот. Во тек идентификација на телата на жртвите, пошто тие ќе бидат пренесени во земјава.